laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseera. ma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗitade en fewndo kadi ko radio meɗen laawol kisal ɓaawo yetde allah subhanahu wa ta'ala. on allajo waɗɗo ko hana yettirede o yetti hoore makko o fodi si e yetti o ɓeyde sen dulli e ronki yettude haray lette makko ɗen kanko allah subhanahu wa ta'ala ono satti o wi wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. ɓawɗum duwanden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on neliraɗo saabu yurmede wonande nde tagore ɓe yettini koɓe nela kon fof hay hunde ala ko nelaɗo ŋacci si wona ɓe yettini e hoore laaɓal reeduɗen toro allah subhanahu wa taala e allahu lan ɗon ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe kala jokkitiɗoɓe e wonɓe laawol ngol ɓe woni ngol ha ila yawmil qiyama allah ra koye ɓen yimɓe ɗon jeeɗen amina ya allah. ɓawɗum haray men salmini on salminago islam salminago addegol giggol e wowodiral hakkundeji julɓe ɓen worane laaɗo makri noon sallllahu alayhi wa sallam. haray ko saɗimoɗon ko tooli ko radio meɗen laawol kisal hande kadi e o jemma meɗen ɗo juma no wowiri noon si ɗiɗo saaji hewti haray en fottay ɗo e ceernoɓe meɗen ɓe andintina en fiikaɗo diina meɗen ko anduɗen e ko en anda wono allah subhanahu wa taala o yewtiri nen ko alquranare makko teddunde o wi fa dakkiru fa inna zicra tanfa'ul mu'minin. andintin belajo ko andintinta ko nafay gonɗimɓe ɓen. allah subhanahu wa taala o wi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. o taggirari enen yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fi rewmo. haray hande kadi hiɗe wondi e ceernoɓe meɗen tedduɓe haray ɓe tawata buye meɗen ɗo haysi en iyariɓe kono en nani inde maɓɓe ma en nani hitoji maɓɓe ma en yi batteji maɓɓe ɗin woni cheikh abdallah mouhammad afia sow. haray ko kamɓe wonani en hande kadi ko tummodiral meɗen ɗo ko radio meɗen ɗo yo jemma ɗo inchallah. haray ɗe gandintina cheikh abdallah mouhammad afia sow ko ceernoɓe meɗen joɗorɓe lagine haray ko jeeyaɓe e wakkilaniɓen e fe o da'awa. haray ɗe gandintina kadi ko kamɓe woni jannande en ko duɗal meɗen laawol kisal du hiɓe hisuɓe haray hiɓe jogtani en toon darsuji ɗuɗuɗi hiɓe wakkili ɗo gandi kadi haray inchallahu hiɓe marani en kadi markaz tahfis hella sengo Conakry. haray hiɓe wakkili gonɗon sengo kadi fota fota e ngala yewtude pandi fi maɓɓe inchallahu haray ko lutti kon ɓe ɓeydi to noya en nde tawata noon haray e mantugol karmakojo haray ɓe gandi haray ko so tawi karmakojo on tigui haray no ɗon haray en hana mantugol ɓe ha feƴƴiti ko nun ɗo yewte to woni batte wakkilare ɓeɗon nden e sa'iji ɗin ɗo no fewdori ɗo ni hande guilandema allahu lan ɗo wetini haray koye muhadaraji ɓe ñalli haray ɓe arti kadi ɗo ɓe jooɗike nde ɗo jonde kadi ɗen toro allah yallah waɗanɓe ɗiɗo joddeji maɓɓe fof joddi muɗum ndin aljanna. haray hiɗe gandintina hande kadi ko woni ko technique ɗo ɗen ko jemma meɗen juma ɗo haray ko yumma meɗen hajja fatimata ñippi wondude cheikh mouhammad aliou bari e cheikh alpha oumar diallo e wondude musidɗo moɗon abdoullahi diallo. haray ko woni ko micro ko cheikh abdallah mouhammad afia sow. haray ko saɗimoɗon ko tooli inchallahu haray e yewtere meɗen nden hinde yiilo e dow laɓɓinalngol allah gollal hara kadi wona gollirgol yiingo hara ko gollugol fiyo kanko allah subhanahu wa taala ngo yoɓu hara wona fiyo yimɓeɓe yoɓu wona fiyo ɓe mantu hara ko fiyo kanko yo mantu o jarna o yoɓa kadi joddi muɗum ndin ko ɗum ɗoni mawdu meɗen on hande. haray ko saɗimoɗon ko tooli oustad haray min watti micro ngi soke moɗo inchallah. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi hamdan sarmadiyan yaqillu midadi albahri an katbihi hasra. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي للازم سلطانك. الحمد لله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وبمحمد صلى الله عليه وسلم حق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم
وبارك فيكم وقواكم وجعل الجنة الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبتم وتاب ممشاكم وتبواتم الجنة منزلا علي مسبت ببيبا عند مهيوريون كلا كونترون أدنو كلا فيوندردون مدتوري الله تبارك وتعالى يهورن كو يبي ويرلي ويافوين سو جتتين بإذن الله عز وجل علي مدن ويلتانيو أنو لاول كفن إلى من فؤدي نند هيتو مون هافيون دي هنده مدتوريك الله تبارك وتعالى moƴƴereji ɗi won ɗon wakkilaade e juhudji mon fiino jama on faamira diina kan yo Allah tabaraka wa taala okku on polgal okka on kutu okka on feere lontina suga mooɗon ɓaawa nde balɗe mon lanni iwɗon e hoore leydi ndin windanon baraji ɗin haa ñande tawoyɗon juumi mon aɗay seƴƴi ɗon mi hiwrike on foppo mawɗon mi anndaara seyi ɗon nande hitongol ni kono bisimillahi taala komi welti kon hannde e nemaji Allah tabaraka wa taala ɗin tawde kadi e jaa o situation ɗo kadi no woodi ka jama on waawa faamodirde iɗon naforde woɓɓe go haranako no woni yiwde kon yo Allah alsiken e classe ɓaawande mi gayni ɗum ɗo o liye mi juutinde ɓay ko hawri kon ɓuri newaade fiyo jama on faamu haray inchallahu taala toɓɓere nde mi ƴettani en nden hannde ko seeɗa ko yowiti kon e laɓɓinalngol allahu tabaraka wa taala e dewe ɗen haray no anndirɗon noon réseau sociaux ji ɗin no ɗuuɗi nafooreji ɗin no ɗuuɗi hannde e aalaji huutorɗi ɗin fiyo jama on faamu diina allah kan no diina kam ɓantora ɗum no ɗuuɗi hannde jooni noon no etorɗen wo darnagol diina kanko noon iblisa kadi etorta fii no bonnirana en hare ɗen anndi hiɗen yewta fii makko moƴƴa ka surat ka qur'ani hiɗen yewta fii makko moƴƴa jooni noon gollugol gollal ngal e tiiɗude e margol doole e laɓɓinalngol e no ngal mariri doole ngal wondiri e nafa o ko noon kadi ngal hulɓinori wata iblisa bonnungal no jeeya e mum ko yawata bonnude golle bani adama on ko yaawi ko wiyete ko riya amma shirkul akbar on ɗon fof mo bee no anndi ɗum ɗo ko shirku njano on ni mo bee waɗoto wono wiigol haɓɓagol talki yiwgol kandude ma ɗum wiwgol no woodi ko waɗugol ko Allah waɗata kon suga ɗin fof ɗe nganndi ɗum noon ko piiji njani harmude ɗin amma riya won nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wasiyorno en noon ɓaawo ko ɓe ɓandi feƴƴingol ɓe maaki ko ɓe ɓuri hulude e mofte maɓɓe ɗen ko huunde nde tawata wiyeteen nden shirkul hafi sirku ko andan ton kon ɓurɗo suuɗaade on ko wiyetee kon arriya riya o ko huunde hulɓiniinde huunde mawnde hare noon ndir son noon jiyaaɓe Allah tabaraka wa taala kala ko wonirɗen hare allahu tabaraka wa taala no ƴamiri en yen laɓɓinanmo golle ɗen ko ɗon heɓeten mbaraji njani heɓeten moƴƴere moolanaade no anndirɗon noon e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki innama l amalu binniyat sen ƴettinden toɓɓere ɗo en ƴettoto ko embere men on yaheten e muɗum golle ɗen ko sa laɓɓini eno gollirɗa o ko noon marirɗa joddi si tawi a waɗi fiyo goɗɗo yiyane fiyo goɗɗo nanane fiyo goɗɗo mante fiyo goɗɗo coobe e muɗum o wakkilini e muɗum ngam hadaf ma on ko ɗum ɗon yoɓoytiɗa kadi sey noon ko fiyo Allah welto fiyo ndina kam ɓanto hay heɓuɗa nafoore nder ton hay jama on mantuma e muɗum a taway ko moƴƴere wontanma kadi bi idnillahi azza wa jal haɗa ɓe wiɗo min al haqaiq al musallama allati yashhadu laha waqi'u nnasi anna nufus al bashar تميل بطبيعتها إلى حب المدح والثناء ناندر سنون بني آدم بالتالي من دين دائما هدي أونيو فادي يدقل من تيده وأن يكون للمرء منزلة في قلوب الناس والتي ينتج عنها بعد ذلك تعظيمه وطاعته وإضافة صفات المدح والثناء عليه hade neɗɗo so wattanani hilla kanko wonki makko kin ko ɗo naɗirtamo fiyo yimɓe ɓen ƴettanmo ko wono ɓe manta kaari no waɗi ɗum kaari no wawi janngude kaari no wawi waajade wako karamo koɓe buyande ɓe Allah jarribi ɗum réseaux sociaux ji no udditaɓe ƴetta yimɓe ɓenna ko kaari jaboto lande kaari waajoto kaari no janggi so wattanani hilla hawnaaki golle makko ɗe yaha e hoore perdi par ce que ko hannde kadi ko yo yi'u hoore makko ma yo nantu inde ma ɗum mo lollino hoore makko hara hannde kadi annuye makko on koye ɗum jonon li annahum lamma mana'u anfusahum min alshahawat walmaasi الظاهرة أعيت الشيطان الحيل منهم فلم يجد إليهم سبيلا إلا عن طريق الشهوة الخفية وهي مراءة الناس بأعمالهم والأقوال jonnon iblis alayhi la'natullah
o ɗo nde o yiwno jihaaɓe ɓen fof mo be woɗɗitike ko wiyete kon e bele duru pittaali mum ma ɗum ukkagol yaro beere ma ɗum e waɗugol fayitaji njani e pankareji njani iblis heɓanaali ɓe feere no ɓe naatirana ɓe siwona addangol ɓe ko wiyete kon shahu suuɗiɗo ɓen ko wiyete kon riya yi'itagol e wiyaali golle moƴƴe waɗetaake ma wata waɗu fiyata jama o yiw la bal ɗa waawi gollude gollal ma waɗa yeeso jama on fof ɓe yiyora ko noon anni e mara naafiya ɓe mante ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala welto fiyo dina makko kam ɓanto ɗon siɗa waɗirde ɗum ɗo Allah weltantoma فالرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيعمدون صاحبها وهو الشهوة الخفية التي يقود إليها محبة المدح الناس والبحث عن المنزلة التي في قلوبهم. لذلك قال سفيان بن أعين إياكم والشهوة الخفي قالوا وما هي قال الذي يحب أن يمدحها للخير. pero no be holliren doni neɗɗon ko yownu da'iman yo wonu jippitiiɗo yo wonu naɓɓinano Allah golle makko ɗen o eto o waawa hoore makko o waawa wonki makko kin hara o yiɗaani yo jama on mantumo o yiyaali yimɓe ɓen yo ɓe cuubumo e golle makko ɗen ma o ɗaɓɓaali yo yimɓe ɓen e townumo e muɗum haa tawata o ukkoto e bone e hannde kadi hara ɗum ɗon pooɗanoyemo tikkire Allah subhanahu wa ta'ala par ce que fa riya'u aduwul ihlas e jiinoyi ndin ɗum ɗon bonnay laɓɓinalngol Allah tabaraka wa taala yani yuhbitul amal li bonnay golle jiyaaɗon wa yu'azzim bi hululi ghadabillahi azza wa jal wonay kadi sabu Allah tikkande neɗɗon so mo yiinaade jaman e golle makko ɗen masalan o yiya neɗɗo no ara juulugol ɗo masalan o ɓanna juulugol tawata mo desidino juulugol julde newinde o ɓanna juulugol tun goɗɗo goo mo faala yo nano mo weli daande maayi mo hunji ko ɗuuɗi o juutinira jangi makko on fiye jama anndu mo jangi ma ɗum o welnira daande makko ne fiye jama anndu himo jangi sen ɗaari o hadis nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yetteteeɗo ka sahihu muslim hadis on ko hadis hulɓiniiɗo hadis mo tawata neɗɗo fof no duwa wattande hilla e makko moƴƴa moƴƴa hadis on ɓe maaki أول الناس يقضى عليه يوم القيامة إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة أدتيرو نياو يدي أنك درنغل أدتيرو نياو يدي أنك درنغل كهمبو بوي رجل استشهد في سبيل الله غوركو ورادو اندر جهادي دارتو نلادو يتنين يعني piliyeji ɓurɗe mawnude ɗen wano jihaadi en wano jangingol en ittugo sadaka en ko ɗiɗo ɓuri marde doole e nder gollal ngol Allah tabaraka wa taala jooni noon ɓe wi oɗo neɗɗo yamɗo shahid ɓe wi ko o adete jiidoyede ka darngal no sowi muslim on fillonori en ni ɓe maaki fa utiya bihi o adde fa arrafa ni'amahu fa arafaha Allah andintinamo nemaji ko Allah hokkunomo doole ɓolgal kala ko o nangi o heɓa feere kala mo o nangi o foole kala ka yaha Allah hokkaymo kutu ha o waawa heɓude doole mum o foola ɓenno Allah andintinamo ɗum fof o andita kadi o ɓirrano Allah tabaraka wa taala nane kanko e Allah heɓe yewta qaala Allah landomo ene fama amilta fiha jooni noon ɗe doole e wakkilare ma ndey ko wonɗon noon gollirɗa ɗum ɗo qaala o wiya ateltu fiika mi haɓi dama sabu ma hatta so sittu ha mi warama e muɗum qaala Allah wiyamo honnu kedebta fini ولكنك كوني أن فعلت ودي ليقال في ويه هو جري أنكو نتلو مرد دول سوسا يدو جوني وقد قيل ونقل داكم من تيد إيد ولا مكادنا ثم أمر به ويمرنا فصهب وداسر على وجهه يسمكم حتى ألقي في النار هاو بقوي كان دريد أعوذ بالله جمنا مسيطة تدبندار جهاد أمار دول هيتو دي e tawde kadi haysa dogi ka jihaade no wona sabu yanana sabu neɗɗo halkaare jooni no ndaare oɗo waɗɗo jihaade haa ma e nder jihad ndaaron final makko on ɗo ko honno waɗi ɗum ɗo ko sabu ɓernde makko nden haydi ko yiinagol o wonno ɓernde makko nden ko fiiyo yi'e e fiiyo nane o wonno naa golle Allah tabaraka taala ɗe ngo wonno waɗirde fimum Allah so tagiima o landaaki gooto o sellinima o jonnima doole o jonnima kutu o hokkima jawdi o hokkima gandal o hokkima nananeede o hokkima waawgol yewtude jama on nana par ce que waawgol yewtere kadi koye hikma Allah tabaraka wa taala jooni noon Allah waɗanima ɗum ɗo fof ta ƴettu ɗum ɗaɓɓana yimɓe ɓen geɗal ɗo ƴettu ɗum ɗawaɗaka Allah to ko Allah maɗi geɓale golle maɗen sa inni a ɗaɓɓa yo Allah weltanoma o yimɓe ɓe weltanoma
yaadata. Qala on tawi Allah tabaraka wa taala sen jokkindiri hadis on ɗo on tawi so naadama yite ɓe adda kadi goɗɗo goo kombo hicceteeɗo ko neɗɗo marɗo moyen o hande jogiiɓe wono ɗi réseau sociaux ji e aroɓe itta sadakaji darnana yimɓe wallito miskineɓe wallito alyatima itta sadakaji yanya wa rajulun e gorko neɗɗo woni debbo woni gorko sewiɗo rajul wassa allahu alayhi mo Allah yenyani feere nden wa atahu Allah jonnimo min asnafil mal noone jawle ɗen fof façon ko mari façon jawle ɗen fof Allah hokkimo cellal hokkimo feere fof dal on tawi Allah subhanahu wa ta'ala yamira yo adde fa utiya bihi yo adde fa arafa ni'amahu fa arafa Allah andintinamo nema mo Allah hokkunomo mo feere nde Allah hokkunomo nden yen yaajande nde Allah waɗannomo nden Allah andintinamo ɗum fof on tawi o andita o ɓirritano Allah ko noon tigi woni Allah hari miɗo jogii feere mi ittayɗo sadaka kadi qala Allah wiyama hey fama amilta fiha ndin jawdi ndi mi jonnuma noon ko honɗum gollirnoɗa noon ndin jawdi par ce que mi jonneno feere moƴƴa ka o inna hi qala o wiya joni nomo qirraade o wiya ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak nani neɗɗo no felaka darnga o inna Allah mi aali nokku e few e laawol ngol faalala yomin finance e muɗum sina mi ƴetti jawle hannde mi dépensi mi walli karamokoɓe mi walli alyatimaɓe mi walli miskineɓe mi walli rewɓe ɓe moodi mum maayi ɗum ɗo fof mi yaltini kala yimɓe wonduɓe annde mi darike mi waɗani Allah wiya enen ko fiyano no waɗirɗa ɗum o inne ko fimamire qala Allah wiyamo kedebta seni na gongama walakin ko woni ko waɗirɗa ɗum ɗo fa alta waɗirini yuqalu huwa jawad fiyo wiye kaari ko okkowo ayi fo wakadi qila wowlama noon ɗum summa umira bihi o yamireno o yamire ɗon e makko fa suhiba ala wajihi o daasire yeeso makko on hatta ulqiya fi nnar hasbunallah ani walak ha o naade ka yiite o daasire ha o naade ka yiite mumtaz joni noon oɗo ko neɗɗo financaynoɗo jawle ni yaajunoɗo feere ni naftayɗo e jawle ɗen normal on tawi oɗo o naade yiite joni noon musidɓe tedde min faala yen casko ɗum ɗo moƴƴi aɗa nayi janngu tum feƴƴen ma nayi yetta tum fo yejjiten ɓeeɗo ko naaɗi o waɗɗo jeyaaɗi ɗo yiite e façon ndeɗo ko irrondiri Allah tabaraka wa taala kon ka darngal ko naaɗi o ɗon yiite toon haɗi o naata ka aljanna wiyama wojji mayɓe ɓen ka jaaɗi ko yimɓe aljanna kono oɗo je ka nayi neɗɗo aljanna par ce que ɓerde makko nde laaɓa ko ɗaɗi wafi riya no hulɓini sa yi yimɓe no gollana diina no duwaɓe ɓanginande nde toɓɓere ɗo moƴƴa oyi joni noon ɓe oɗo o naade yiide on tawi ɓe ara kadi ɓe arana tammo ka karamokoɓe joni ɓeeɗa lamɓe ɓe feƴƴi ka jiyaari en ari ka patron ji finance ɗi mo yiɓeɗo kadi final on kono yaali dey mo finance ko yiite la ko laɓɓingol ɓernde nden laɓɓinan allahu tabaraka wa taala oɗa kadi oto jogiiɗo doole jogiiɗo polgal jogiiɗo aynugol tagore Allah nden oɗo kadi koyo waɗiri fi Allah ko ɗum o yamira so waɗiri fi Allah kadi ko ɓeeɗo haara ɓuri marde baraji yawmal qiyama ayiɗo ko action se waɗi ndeñ ono programme tewi ko ɗo ɓuri hulɓinaade si tawi kadi ɓeeɗo laɓɓini ɓernde maɓɓe nden haray ko ɓeeɗo ɓuri marde kadi martaba muulanaɗo kamɗo tabaraka wa taala ma hen ko jannguɗon kadi so ngari ko jannguɗon wa rajulun e gorko ma neɗɗo debbo e gorko wonɗo o e maɓɓe ɓay tun ko rewɓe Allah tabaraka wa taala ta'allama al ilma o yehi o ɗaɓɓoye gandal o janngi wa allama o waɗa o jannginigal yimɓe ɓen o faaminigal wa qara alqur'an o janngi alqur'anare nen jooni noon ɓay waɗi o janngine ɗo o janngi ha o ɓeeni o faaminide o kadi waɗi o janngi qur'an on o welnimo Allah tabaraka wa taala nodda o fa arrafa ni'amahu fa arafa Allah andintinamo nemaji ɗi o waɗayno ɗin fof kanko karamokojo on yo waajoto ɓe réseau sociaux ji hannde jaabolande janngina o dartina waɗa ɗi fof hannde on tawi Allah lambintinomo fof o inna hi Allah wiya ɗa andi mi okkeno nananeede ɗa andi mi okkeno yimɓe ɗa andi mi okkeno yiɗeede ɗa andi mi okkeno nanto inde ɗa andi mi okkeno teddungal ko yarɗa o andita fof Allah wiyamo heyi fama amilta fiha ko honɗum noon gollinoɗa ngal gandal ngal mi jonnunoma par ce que hikma ko Allah hokkata gandal
وهي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن مجنجرين قرآن فيما قال الله هي كذبت أنا قولنا ولكن كوني أن تعلمت أجنجري قرآن ما دون أجنجري قرآن ما دون أريوتري قرآن ما جلني قرآن كما دوني ما واجري قرآن ليقال في يويه عالم كاريكا وقبندو لواجهده ko gando woni jaba goldo lande kaari no waawi janginde so buru ndabbunoda si Allah laɓɓinaali ɓernde maɗen ala ka tawoyama wa qara'ata jangiri qur'an kan li yuqalu huwa qari fiyo wiye kaari ko gando summa umira bi o yamire noon fa suhiba ala wajhihi o daasire yeeso makko ngon hatta ulqiya fi nnar haw bugge kayita mo sikki tedduɓe toon noon ndaare ko naadi kalamu ko joyiite naadi neɗɗo jihaadi yiite naadi patron jo finance aynoɗo jawle yiite ko honɗum naadi ɓe ko ɓay golle ɗen hari laaɓa Allah daali faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushriku bi'ibadati rabbihi ahada kelo faalaɗo sellituɗo pellet himo andi o faalama hawrondiro e golle taguɗo moon mo faala wernoyeede jaɓɓeede weltane yawmal qiyama yo gollu golle moƴƴe amalan saliha wala ko moƴƴi tun kono sarti on naaɗon haaɗi wala yushriku bi ibadati rabbi ada golle ɗe waɗanta Allah ɗen taw tawnu toon goɗɗo goo taw ɗaɓɓu weltaneede fes e muɗum hane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam maakiley ɗo man samma allahu bih wa man yura'i illahu bihi kala ɗaɓɓuɗo nan to inde Allah nanina indin makko ne ngololley o piɓi sayore makko kala noon ɗaɓɓuɗo kadi yi'aneede Allah waɗay o nane kono noon ko ɗum woni joddi makko ni ndey harede maaki ɗo yawma alqiyama hare Allah tabaraka wa taala wi o yey yawma yujazi l-ibad ñande o yoɓoyta jiyaɓe makko ɓe nde amanimo wi golleji maɓɓe ɗin Allah wiya ɓe idhabu yahe ila alladina faadeɓen kuntum ɓe laatin ɗon tura'unahum ɓe hollayno ɗon ɓe faanetano ɗon yo yiyan on weltano on jarna on mbi amalikum golleji mon yeey ka ɓen fanzuru ndaaron hal tajiduna indahum jaza est ce que o heɓoye geɓal ka ɓe kala hande neɗɗo hande son ndaari programme on hulɓini e ngara joni ko honno no gandirton goɗɗo ko yinotoɗo wa qila kanu yarawnaha wi'ama noon e wa qila fi qawlihi ta'ala wono aya ɗo ɗo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun feeñanoyaɓe ka Allah ɓe tawoya ka Allah ko ɓe sikkano ko ɓe tanjina nowki par ce que sikkono koɓe yimɓe moƴƴuɓe ɓe laɓɓinayno woni golle e jakka ko yimɓe yinotonoɓe ɗaɓɓunoɓe tagore nden heɓu geɓal ngal Allah handuno e mum ngal ayi jonnon ɗum wolama kanu amalu amalan salihan kanu yarawnaha fi dunia hasanat badat lahum yawma alqiyamati sayyi'at kamɓe ko ɓe wonno yiide ɓe sukkaɓe gollude golle moƴƴe yawma alqiyama feeñaneɓe jaako golle bonɗe ɓe jokkuno wa kana ba'du salaf ɓe yamira ɓen ɓen yen iwtir ɓaawo mum ɓe laatino ida qara hadi l aya si tawi woni ɓe jangi o aya kamɓe tigi yaqulu ayiye neɗɗo goɗɗo e maɓɓe no wiya waylun li ahli riya lette woɗani yimɓe yinotoɓe nani yinotoɓen ka waajuuji yinotoɓen ka lande yinotoɓen ka jangino yinotoɓen ka welugol daande e ka nananeede e façon ji ɗin fof neɗɗo on ko ya ɓay ko Allah wiya waɗa ɗum ɗo waɗon mo kanko tun sa waɗi noon e nder mum a mantama ko moƴƴere monamba ne laanamake ren noon ko moƴƴere nde Allah yanƴiya nde Allah yeccinanma masalan sa waɗi ari a darniɗo laptan arɗo on o welto ko mbo waɗi ɗum ɓe tefiyaɓe andi ko an ka fottuɗo maɓe duwanadema jarne ɗum ɗon hollaali ko a yinotoɗo haɗay ko moƴƴere nde Allah weltanima nden ko nden o yeccinanma ka adnaga masalan nelda goɗɗo hunde o anda pilleta waɗanimo o ara o duwanoma han tigi hertaka wonɗaɗo ɗum ɗon ko moƴƴere nde Allah yilti e ɓernde makko nden wurtinde yo yilto ɗon o yoɓama ɗum ɗo yawmal qiyama taw ya joddima ndi on faami wo innal mora'i yunada ɓe yinotoɓe ɓe noddirete bi yawmal qiyama bi arba'i asma nana yinde maɓɓe ɗen ya mora'i ya gadir ya fajir ya khasir ko ayyo yinotoɗo ko ayyo hodowo ko ayyo janfotoɗo ko ayyo gonɗo ko ayyo neɗɗo perduɗo izhab yahu fakhud ƴetta ajira ka joddimani mimman amilta lah on mo gollanɗa fimum fala ajrun laka indana a ala joddika amen hannde eso ngiriki jonno haray neɗɗo fof ko yo wakkilo o laɓɓina ɓernde makko nden o wakkilano Allah tabaraka wa taala o anda
ko Allah o woni gollande adna ɗo ko gollugol tun joddi alaaga yawma qiyama noon o yoɓa yenon joddi mandi nden ñande ko toon on tigi suti ko fii toon kadi woni yanganaade taw ɗaɓɓu geɓal gaa ɓe maaki ɗo noon karam koɓe yewte yen ɗo ko honno andirte neɗɗo jaa ko yiinotoɗo ma ɗum ɗo ko maneji ma ko noon ɓe wiya noon yiinotoɓe ɓen seyna Omar bun Khattab radiyallahu anhu ñande go ɓeere ɓe tawi goɗɗo goo no juula ka juulirde imo liƴƴinkino tiinde o hoore makko nen junnitande yeƴa hollugol mo yankini fa qala ya sahibu raqaba irfa raqabatik ɓe maagi ko ayi jondande wonde yerbinaade don ɓandudande ma nden fewnande laysa alkhushu fi riqab awa yankinade nde wona kaɓerde woni dey innama alkhushu fi lqulub ɗum ko kaɓerde woni naa ko goɗɗo daroɗo nano juula yeƴo junnitatiinde mum ɓanta moƴƴo ɓanndu mum ɗum moƴƴa la naa ɗum woni yankinaare nde wa qila inna aba umamata albahili radiallahu anhu ata ala rajulin fi lmasjid waari ka goɗɗo gooto e makka nder juulirde o tawi neɗɗo no juula wa huwa sajidun yaɓuki fi sujudihi wa yaduhu tawi on sujjihimo ka sujjudu makko ɗon himotoro fa qala lahu abu amama أو أبو ماما ويعني أنت هيئا لو كان هذا في بيتك هيئا ولا دندو كسود ما دندو دوانا وانده انجليك علي نحتوم كيو لا بنقول لما كنا سيدنا علي رضي الله عنه قال لابا طالب ماكي للمراعي 3 علامات لو هذا نحتو ينطورو ما ليجتاتي نحتو يوادو وينوري holli kanko tigi o ɓirro o annda o yiinoto woni ma jama on yi'a himo yiinaade ɓe maaki himo mari maandeji tati ɗi o andirte eɗi o andirta ja kanko tigi ko o yiinotoɗo kanko tigi o yiya e nawnaade makko nden ɗo na yayoga docteur ɓe goɓe visite ɓe maaki yiinotoɗo on ɓe maaki yaksul ida kana wahda si tawi ko kanko tun haray mo aami o wawata naafo buy ma wawata janngude buy ma wawata rewtade buy a wawata wadde moƴƴere siko kanko tun ayi joni noon wayanchut himo softa moƴƴa ida kana finnas tawi mo wonde yimɓe ɓe mo tinno moƴƴa sonnaali akoɓe maki woɗon ɗo wosimo wonde yimɓe ɓe mo tinno o softa kono siko kanko tun hara wala courage e wi ɗum ɗo no jeeya andirgol neɗɗo on toɓɓere aranere ndeya ko o yiinotoɗo wayazidu himo tinno kadi fil amali ka golle ida usni aley si tawi o mantama si tawi yimɓe ɓen courageimo e mum jarnimo e mum hokkorimo e mum weltanike mo e mum o wakkilo moƴƴa eyi joni noon wa yankus ida dumma bihi si tawi woni jama on aybinimo e mum ma jasinimo e mum ma woɓɓe cikkiti ko waɗi ko ɓe na o no heewi falde o wawata o ko ni e ni tati ono ɗuuɗi haala suka ɗi ɓe wolamo haalaji meccuɗi tun o accita o ɗuyta golle makko ɗen hannde kadi ɗum ɗo ko noone e maande yiinagol wa qala al-Fudayl bun Iyad rahimahullah oɗo kadi Fudayl bun Iyad o maaki wo tarkul amali li ajli nasiriya accitirgol golle ɗen sabu yimɓe ɓen hara hiɗa gollude gollal yangano Allah ɗo ɗa naforde jama on ɗa wondani ɓe nafoore moƴƴa kono noon yimɓe ɓen andanama ɓe alama weltanade wiya he accimi accita ɗe golle haa ɓe anda komin tigi jaka wonno wadde ɗum masalan ka mum ko an servi fof kuura ma ko annabanta ɗe ñamiteji lewru ma suuma e bela mbaɗa ɓe sukkam kono ɓe anda ko on mboni wadde ɗum wiya a ɓay joni mo beeno waɗi ɓe alala gandanɓe min kadi miɗo jokki min kadi mi accite golle komi jokki kon haa ɓe anda tigi tigi on ko min wonno gollude si tawi woniri no ɓe wi ɗum ɗo ko noone e naande yiinuri ni wal amalu li ajli nnas shirkun ayi nane daare ɗo piiji ɗiɗi ɓaawo ga accitirgol golle ɗen fiyo yimɓe ɓen andane ko an wonno wadde ɗum ko yiinuri wal amalu li ajli nnas shirkun ɓe wi gollugol noon fiyo yimɓe ɓe weltanoma fiyo ɓe jarna fiyo ɓe weltanoma e mum moƴƴa ɓe cooɓe ɓe wi ɗum ɗo ko shirku billahi ni wal ikhlas ko wiyete noon laɓɓinalngol Allah dewal ko femmin wonni ko woni laɓɓinalngol Allah dewal moƴƴa ɓe wi an yu'afika Allahu minnuma kono Allah tabaraka wa ta'ala on gandete ɗiɗo ɗiɗi gollirgol sabu yimɓe ma accitirgol golle fiyo ɓe andane haray ko duwaɗi neɗɗo on ko duwaɗo laɓɓinde golle makko ɗen kala ka o fewndi e kala no o fewniri
ومن أعظم ما يضعف رغبة الرياء في قلب العبد علمه أن ما يحصل له في الثناء والمدح على ألسنة الخلق إنما هو من فضل الله عز وجل. بيبي وهنا جاء كبوري ماونو ko wawata lo'inde walitagol neddo lo'ingol mo yidugol yinori nde o andata ka berne makko go'o mantu gongol ko be mantata mo kombe mabbe be weltanomo e mum dum do ko bural Allah tabaraka wa taala go'o wali jamil e labede yani sitrullahi li uyubihi anin nas go'o ko wawata hane do wawa accugol yinori few mo duwa andude si a yii yimɓe ɓen weltanike ma anndu Allah ko boneeji maaɗin suuɗi ɓe feññinani ɓe moƴƴereeji maaɗi masalan neɗɗo mo wooma jannginde mo wooma waajaade ɗum weldi ɗo naɓiɗi so a yiiɗa yiɗimo ko ɓay bone o makko on feeñaade ñannde bone ma feeñi Allah feññinani ɓe bone ma wo hannde kadi ayiya yimɓe ɓen no débranchitiro ma seeɗa seeɗa ɓe ngalaa juutingol hannde ko wiyetee kon misal ngal no laawi foy e kene haray ko waɗi neɗɗo mo duwaka mantagol o duwaka towritagol o duwaka mawtude hoore makko maɗo ɗaɓɓugol yo yiyana golle makko ɗen sen ndaari won exemple Allah tabaraka wa taala kanko a waɗayɗo gollel suuɗa mo beeno anndi ko holno wayi mo beeno anndi no ɓernde mum ndir laaɓiri mo beeno anndi kadi ko holno fewnori kono Allah tabaraka wa taala o suuɗi ɗum ɗo yimɓe ɓen o feññinani jama o moƴƴereeji ma ɗin ko ɗum ɗon ɓe yiyata ɓe weltanoma ɓe jarne ɓe du'anoma kono yo Allah dandu Allah feññinande ɓe bone neɗɗo on ñande ɓe yii ɗum ɓe décourage to e ma fiw harande kadi on huwondirta hande kadi jama on no yejjita moƴƴere nde wonduɗa ni ko waɗi neɗɗo on ka aqidatu salaf kamɓe naya waɗu bone hum ɓe heewi fendire sabu ɗum ɗon maade mi eñire sabu bone mo waɗɗa on ko yaɓe nangi yeru bone hum makum ko heddi ko huwondira neɗɗo julɗo ko noon duwa siforde haray ko mi anda so tawi tan um feƴƴitaali miɗo faala daragol o fendo wata mi juutin ɓay komi koɗo e muɗum hay miɗo anndi kadi are canji ɗin inchallahu taala naa ko duwa juutinede ma qalla wa della hayru mimma kasura wa farra ko fandi jama on faami e mum kono no ɓuri so ɗuuɗi haa tawa nafoore ala haɗay si to yiɗi ko moƴƴi ga hada fan ko yo moƴƴi mi anni so tawi palje no ga e ko tawata wonani faalirano ɗon haray ko immorde am min e cheytan وما توفيقي إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله سيكساغو من نهار on بيدي no yewtere den do seeda hay ko 20 minutes kono baaw maaki ko do won don darade haray men ala bittinde on baabe de gandi do nyalli e darsuuje muhadaraji haray yo Allah lando yobon joddi oɗo ndeɗo yewtere moɗon yewtere labane de tawata jama on hino haton jinno e mayre ko juuti haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadan hediti ben fof e bembe Allah manti fi mudum ko deftere makko o wiisi be nani kongol be jette ko buri ko moƴƴude kongol gol be gollitira haro wadare ngi bembe yimbe be o kambani si be nani yewtere be wada e kolli juude mabbe den ko noppi mabbe be huccita be wiya qala asatirul awwalin haray inshallah o weltanama fota me ganda si tawi on waaway ƴettanden ɗo lande seeɗa ɓaaray jama on hino nder gaaɗen fi ko yowodiri e yewtere nden si tawi kadi hara o mara tan haray meɗen waawi o yaafade inchallahu ha e ñande goo kadi haray jama on fof weltanama jarnama inchallahu haray ko saɗi moɗon ko radio meɗen laawol kisal daiman o abada haray ko radio meɗen mo tawata haray ko en fof kafimo sabu noon ko kaaɗo dina kafi en o waɗi en kadi yimɓe iwduɓe nokku gotum haray koye goto inchallah min weltanike on fota min jarni heɗitiɓe ɓen fof inchallah haray ɗe gandintina ko wonno ko technique ɗo hande kadi ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude cheikh mouhammad aliou bari e cheikh alpha omar diallo e musidɗo moɗon on abdoullahi haray ko wonno ko micro ko cheikh mouhammad abdallah afia sow cheikh abdallah mouhammad afia sow yaafoto inchallah haray hiɗe gandintina hiɗen mari ɗo ɗen numéro ji ɗi tawata hiɗen jonna sowno kala e saa e kala fii ko yowodiri e programme ji meɗen ɗin ko radio meɗen e ko youtube meɗen ko page meɗen facebook e ko duɗe meɗen ɗiɗi ɗum woni ko laawol kisal sonnaɓe hisuɓe ko laawol kisal duhiɓe hisuɓe ɗum haray numéro ji ɗin ko numéro belgique inchallah ɗum haray korɗon ko 0032 492 80 19 65 ma 0032 497 11 91
haray si tawi inchallah no wodi hato jimɓe e kadi ɗiɗo muhadaraji ko woni feƴƴude kon ɗo fof woni lande jaabeje karmakoɓe meɗen ɓen woni docteur Mouhamadou Wuri e karmakoɓe meɗen goo haray hiɗo wawi senade ko page meɗen YouTube inchallah haray programme ji ɗi fof no toon haray ma ko page meɗen Facebook hiɗen andi ñande wo ñande hiɗen mari toon darsuji wondude ceernoɓe meɗen sirtuɓe ma ɗum seeɗo ɗon ko lawol kisal duhiɓe hisuɓe ma ko lawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray ko saɗi moɗon ko tooli e ɗiɗo programme ji meɗen inchallah haray Cheikh Abdallah so tawi on wawa ƴettande lande seeɗa haray meɗen wawi uɗitande jama on lande ɗen si tawina ɗum haray ko ɗo wondi en hattude hannde si tawi jon juma on jaaɓi haray e juma yontere hannde kadi inchallah haray ɗe wonde e ceernoɓe meɗen go inchallah. Ok haray Cheikh Abdallah na dogugol on na goɗɗum go inchallah haray e miɗo woni disponible mon si landari tawi hara ɓe heccala inchallah e wallidira e bisimillahi taala haray ko fiwata yewtere nden ɗuuɗo e jama on mi arittori bi isnillah zowjal oti ko tori ko gollal ngol dina kan ha ñande laati fure ɓayde gandi woɓɓe goo feƴƴino gollanino Allah tabaraka wa taala enen kadi ko tan hum men kun e adduniya sa'a faj'alha ta'a adunan ko yer leer waɗu leeron fof ɗoftare Allah tabaraka wa taala haray oti inchallahu taala ko tori Allah subhanahu wa ta'ala ko arsiku Allah arsiku en fof laɓɓinalngol mo e golle ɗen haray on daaray si woɓɓe no haton jini wallindirede e muɗum ɓurten wallindirde inchallahu azza wa jalla. inchallahu haray ɗe gandintina jama on e wonande kala faalaɓe yewde ko programme lande haray no wawi wadde étoile 61 ɗum woni star 61 inchallah si tawi en waɗi ɗum ɗon haray en wawa yewde ko lande haray ko yowodiri e yewtere meɗen nden ɗo haray ceernoɓe meɗen ɓe wawa ƴettande inchallah programme ji seeɗa ko yowodiri e lande ɗen haray en waway inchallah uɗitande attiɓe natude wo e inchallah haray miɗo landitoɗo ɗe landal gotal ɗo e jama on naatu haray Cheikh Abdallah haray hande mawdu moɗon on ɗo ko fi laɓɓinalngol Allah gollal haray ko honno goɗɗo wawata andude ko woni gollude kon ko e yinare ɗum ɗo jeeya e so andi ɗum ɗo koye yinare jeeya koye honno o wawata iwrude on ɗon alhaali o arta e alhaali mo Allah subhanahu wa taala on ɗaɓɓirimo on. Mumtaz. Ok haray gogo no jeeya kanko tigi ko wawata andirde himo yinade e so tawi woni o tawi hara so golli gollal ngal so yimɓe ɓe no weltanike mo jarnimo o heɓay courage ɗon holla mo o yiino to woni si tawi woni jama on sabotimo e muɗum aybinimo e o accitay o décourage to ɗon kadi haray ko yinare woni haray aywa haray ɗe gandintina jama on inchallahu haray ko waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 50 haray inchallahu ɗe guttana ɓe attiɓe natude o nen Fatima Sow assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah jarama de na ala toon haray sadio no hetti on ɗon. assalamu aleykum sadio. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu. Ok min ko mari komi landoɗo ko honno exemple siɗa janngude ni alquran kono hara des fois a miijoto ka ɓerde ma si tawi ko yingo wonɗa wadde e sina yingo wonɗa wadde hara noon siɗa janngude hara voix ma on no foti kono hara ɗum ɗon toujours ma siɗa wadde goɗɗum ngo hara toujours ɗa sikkiti ka ɓerde ma siko yingo wonɗa wadde e sina yingo wonɗa wadde hara ɗum noon kadi ko honno laɓɓinanto. Mumtaz neɗɗo on nde mo jannga Qur'an mo landa janngugol jannde labande ɗengal yeɗɗungal hara janngi makko no laaɓi hito o hito ngon o ekkitongo nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ɓeyɗon janngude Qur'an welnedaade mon ɗen te kadi wullon so wata wullude wullinkino ɗon kadi ara ɓe sappani en kadi sen waawa faalama janngirde alqur'an o no nde arde man ko janngin Abdoullahi bun Mas'ud Abdoullahi bun Mas'ud haray neɗɗo on ɗo haani janngude welnaadaane ma nden ɗum ɗo waɗa naturel ma on goɗɗo weltanima e mum weltanaki e ma an ko Allah faalaɗa yo welto ko deftere Allah ne faalaɗa yo nde janngire no Allah yiɗi yarnorino hadaf ma on ye tawino woɓɓe mantima e muɗum ma weltanike ma e muɗum a ala probléme kono hara a yiyaali hoore ma yo jama on mante masalan ari iɗa jooɗiɗa janngude jannde nowinde woɓɓe naata ewnoɗa hito ma ngon fiimum andi sahabaɓe goo ɓe arimoto no ɓe naafa jemma ɓe suuɗa janngi maɓɓe on fiiwata jama on anndu hiɓe naafude jooni noon neɗɗon sino jokkuno janngi Qur'an ha o yimɓe goo ari nde mo jannga mo fiina fiirni e akar no waawi janngude eto ɗon haɓɓito adday ko waawata
ɗum noon ko fawtagol hoore mon ɗum ko watta ka naafiilaaji ni maka qiyamul layliji ko waɗetee ko on programme ɗum noon ko jama ko yo rento programme ji ɗi taw ɗo ara siɓe julnayi yo ɓe laɓɓinan Allah tabaraka wa taala e golle ɗen fof muɗum hay nokku ittitaaka ko on hadis yewno ɗe naani hadis jannguɓe ɓen donc affaire jannde ko yo gee o laɓɓinan Allah o eto hara ko Allah o ɗaɓɓi yo weltanomo si yimɓe ɓen noon mantimo ala probléme inchallah ko sikkitiɗa ɗon noon ka ɓernde ma ɗum ɗon haray bonnal yingo haray ko yingo noon ka harayna par ce que aɗa sikkiti ka ɓernde ma est ce que ko yingo mi woni wande sina yi non ɗum ɗon bonnata non haray hina ko bonnata noon ɗum ɗon hina ko bonnata noon par ce que haray wona o fellitu kanko tigi o anni hollugol jama o bal o ngalɗo est ce que koko wonde ɗo o yiinoto ni ka wala yiinade kono yiinagol ko ɗaɓɓugol e jama on kon yani weltanomo e mum e fi jama on ko wiyeten kon convaincu mo e muɗum suga ɗum kono tawi haray kanko o sikkiti est ce que mum ɓay o annda ko woni yiinori o yeyatama ila hannde haray na o ala ere nder toon ala bakkati e muɗum ok inchallah jarama Allah kubaraji ɗi waɗa jodde am jam Allah e barik fikum yo Allah waawingo Qur'an amin ando Allahumma amin Allahumma amin nam haray miɗo udditano ɗo ɗen hikkitiɓen ɗo inchallah haray ɗe gandintina jama o waɗugol étoile 61 ɗum woni star 61 e hoodere 60 inchallah haray ɓe makiteɓe ɗo Mouhamadou Alimou Bari assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah nam ustade ne heɗiti on ɗo inchallah ke jarama ustade jarama Elay Cheikh Al Fadil to nawala to fof mi wawali yetere Allah mi wawali heɗade mawdu on moƴƴi kono ko mbiɗo jogiti ɗo landal komi faala landade wano min ko Côte d'Ivoire menen min woni mi faala humpita ɗo ko woɓɓe goo meɗen gollide ɗo kamɓe ko commerçant ɓe kono so tawi woni a ƴetti goɗɗum ƴettay goɗɗum e juuɗe maɓɓe nde ɗa ƴetta fewndo ko ƴettata ɗon ɓe ɓeyday coggu ngu joni noon nde ɗa yoɓiti so tawi woni a sooday direct e juuɗe maɓɓe ɓe ɗuytay seeɗa kono so tawi woni a ƴettay ha ndeno ɓe ɓeyda coggu ngu seeɗa faala hannde so tawi woni aran noon no dagi ɗon goɗɗen jaɓa ngeygoji ɗiɗi ma kono prix ji ɗiɗi en ɗo ngeygu woto o ñawlinneta konko ɗum o duwa yeyirde ko ngal landal ɗon no landa komi faalno humpitade muɗum ɓay ari mi yewti ɓe fi muɗum min ni wonde man ɗon aray ɗum anna kono kamɓe on ko noɓɓe woni e gollirde sa sooday ko prix feere sa ñawlode ko prix feere subhanallah Allah suuren ya rabbi amin amin yiɗɓe ɓen ako yewti e riba kon ɓen ɗon ɓe ɗuuɗi programme on famodirta to ngal arduɗo wo on famodirta kono noon en tout cas min weltiki foti on tigi fuɗɗino heɗade mawdu on seeɗa kono on tigi wawade heɗade mo moƴƴi tawde connexion wonteɗen ka min gano ɗum anni seeɗa no mode yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude en joddi sabi Allah waɗal janna geɓal mon yen ñarti kemon o amin 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 falande wona programme ji ɗin fi mawdu on ɗo ko jogui toujours e 21 on télé sengo ga on Afrique o woni fuɗɗoto e jumare be kikiɗe on inchallah haray ko 21h45 leer Paris ɗum haray ko fewnduɗoɗe mi sikki haray leerji meɗen ɗin e haray ko leer goto ne hakkude meɗen haray ɗum wona 20h45 leer Afrique inchallah 20h45 si tawi noon leerji ɗin haray nani haray ko 19h45 hawrata leer Afrique way ko ɗum dañanden ɓe daymi ɗumanino kono tawi feƴƴiti fewndo ka fermete ɗon tigi tigi mi hawrodiri muɗum kono tawi fermama inchallah haray barakallahu fikum haray on seenoyto ko ma on nodda e ɗi numéro ji ɗi mi acci ɗon ɗen inchallah o wawa heɓude kumpite mawlanade ko wawa toon humpitagol fi programme radio inchallah ɓaara yimɓe goo no ga haray ceerno meɗen ɓen kadi no mari programme ji goo haray min artu e moɗon inchallah fi humputugol on programme ji ɗi inchallah o nani barakallahu fikum amin amin abakon jarama nam haray miɗo udditana ɓe hikkitiɓe ɗo de makiteɓe monsieur Balde assalamu aleykum nam nene Fatima Sow assalamu aleykum waaleykum salam nam ko mari komi landito ɗon kadi exemple ara siɗa wonde e moodi ma ni
ara da moƴƴa biro ma yumma makko e famille makko on kono des fois innete ko yingo wonɗa waɗirde ɗum ɗon ara noon na ɗum woni ka ɓernde ma kono nde hukkodirɗo seeɗa woyna ko yingo moƴƴorta e jama ko fiyo yimɓe ɓe ka yaasi mante kono ara anna ɗum ɗo woni ka ɓernde ma ɗum ɗon kadi ara ko honno kadi ɗo ayaka wallahi Sayida o weltanama ay landike ɗo ko wonde nafoore moƴƴat ɗum duwan hokkude ɗum noon ka nder bayana nder toon e gollal ngol wano israɗe mum gollal ngol biro mum gollal ngol moodi mum gollal ngol karamogo mum gollal ngol ɗum ɗon fof na yinori noon ko ɗum ɗon noon woni si on tigino wadde ɗen golle moƴƴe ɗon ko rewi ɗon Allah tabaraka wa taala waɗi mo yamira ɗum noon fof jon noon si goɗɗo goo aybinimo e muɗum hayna yo jaabu ko mode makko koye ɓe wattu ɗum jaleere ɓe o continue a golle makko ɗe ngala mari baraji ɗum ɗon na hunde inchallah aɗa noon koko duwa wadde o waɗi ko so waɗali o landite mais koko duwa wadde o waɗi gollangol islami okkorgol ɓen jincana ɓen uppalngolɓe waɗangol ɓe ɗin golleji fof golle suudu ko hunde nde Allah tabaraka taala yiɗi o yarlore so weltanama e muɗum ko nafoore nde Allah waɗanimo aray kadi so gollani ɓen ɗon ɓe welti ɓe weltaki o rewiri Allah tabaraka wa taala yo ɗaɓɓu yo Allah weltanamo modi makko noon jasinimo e muɗum maɗe weltanakimo modi makko noon duwanomo weltanade gestanamo piiji jarnamo inna toftiɗa waɗanima oɓe amen noon ɗo han kadi mi waɗante ɗum ɗo ka ɓernde am o waɗanalimo ɗum ɗon aɗa koyo accu kanko kadi koyo accu ɗon golle makko ɗen perdata inchallah Allah no foɗi hen o jaɓata e o bonnata golle jiyaɗo makko golluɗo kala ko on tigi golle Allah yoɓanmo bi idnillahi ta'ala aray ɗum ɗon na yinori inchallah حياكم الله شيخ عبد الله ان شاء الله. نعم السلام عليكم بناتي بدودن ايميل ما كتب نانا بنت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أستاذ. أستاذ نهدينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة فاطمة بنت. jarama batte yewtere nden yalla wala ɗo waɗa on joddal janna waɗa jama on kadi nani jaɓi hutori allahumma amin yalla juhiro moƴƴere weltano on yaafo en so ƴettiten amina en fo meɗen ya rabbu hara miɗo faala landade ɗo kono noon na ko yowodiri ko yewta kon hannde mi annda so tawi miɗo waawi nam ɗo wawi landade ande asina ɗum sisi abdallah ɗo ino ɗo wawi landade mi ko fii almagol sonnaɓe ɓe mi faala si tawi ɗum on heɓa feere mum ɓangina noon jama on seeɗa si ko honno honɗum sennidire almagol rewɓe ɓen hakkunde maɓɓe e no worɓe ɓen almortan asliɗan no annda gorko kanko yo wonta yeeso reɓɓen kanko ɓe foy ɓe seppu oɗon ɗo woni yamirore debbo no julna no hirsa ɗum ɗon fof gorko kadi no waɗa kono aɗa e programme ji maɓɓe ɗin koyo mo beye muɗum eɗon anndi ko ɓuri heewde kon ko ñimtinale ɓen ɓen worɓe ɓen kañum koye ɓe waɗi ko golle gorko on anndi mo ɓee no yamira golle mum ɓen ɓe yamira julnugole fof kono debbo on asliyam kanko julde makko nden koyo won ka tumboreeɓe ɓen o julna ɓe amma noon so saffaaji ɗi o ɓeydoyke ɓaawo toujours o wona ka won ɗon haɗa ɓe continue ɓaawo ɗon ɓe kettoo ɗum ɓe yaaɗa gorko on kanko yeeso o yamira aɗa debbo no waawi julnude inchallah awa yaani koɓe faala ɗo yon feññinanɓe ɗo Cheikh Abdallah kamɓe sonnaɓen si ɓe juulude ko honno si tawi koɓe groupe ko honno almotoɗo ɓe on ko honno o haani wonirde si o woni tumbo koyo feƴƴitu wono programme worɓe ɓen kaa koyo wonu tumbo maɓɓe kaa ko honno noone no wonirta noon ɓe sikkisinam fayi ko ɗum ɗo ara woni landal ngal debbo on ko ɗum mi yewti mi wi debbo sino julnude kaka tumbo saffa rewɓen o wonata debbo ka tumbo o wonata o wata wonde yeeso maɓɓe comme worɓe ɓen hare non ɗon nden toɓɓe ɗon amma noon si saffaji goo rewɓe ɓen ɗuuɗi haa tede ɓe wona saffaji wono ɗiɗi ni ɗum ɗon no wawi ɓe wona saffaji ɗiɗi kadi amen kono toujours kanko koye saffa tumbowol ngol o wonata aray o wawata ɗoɗi piiji buuɗi tawata ɗum ɗon haray ɓe wataki wiide comme ɓe waɗa comme wona julno juma en daragol julno juma en waɗa ɗum aray rewɓe ɓen haray nayi ɓe muuto haa toon ma daragol noddina yeeso jama on fof ewno ma ɗum debbo kadi no newinana hay feññingol janggi konko imara ko rewɓe tout wonno gorko waala ɗon suuɗa par ce que hito makko karmo koɓe gonno enni ko yo suuɗa hito makko ngo
amma daro toɓɓe ndaro inna ɗebbon ko yo daro feññina pettan yeeso worɓe ɓen fof e janngin o aray en ɗo mi anndaano to ɓe itti tigi tigi on aray no ɗebbon ko yamira ko yo won tumbo saffango julnaɓe aray ɗon mo newinana haa nden toɓɓere ɗon ƴel ko mi faami kon e muɗum o billahi tawfiq miɗo faala fa hena ɓeydude gandal ngal seeɗa jooni aray julde jama rewɓe ko wono ila yimɓe njelo fuɗɗi julde jama rewɓe so tawi ko rewɓe tun woni juldude ko gila yimɓe njelo wawata wadde julde jama julde rewɓe no a julde worɓe siɓe juulide sabi ila ɗiɗo haa yeeso mi anndana adadu wiyeede ko ɓe ɗuuɗa so tawi debbo almooɓe aray ko ila ɗiɗo awa tiɗ ɗon hara rewɓe ɓen mo bee maɓɓe ɓe janngira fi yiɗi wono woni si tawi hara woni ko ɓaawo gorko ɓe woni wona ni so tawi ko julde tawata hara woni ko fanaani ɓe jannga fatiha ko ɓe janngu fatiha tun kaa ko ɓe janngu kamɓe fatiha simoore rewɓe jokkuɓe ɓen debbo hay huunde ko debbo yamira yo accu ko julde makko no worɓe ɓen juulita noon ko noon so adde tawi wadde sujud wadde janngede fatiha e suura kadi tawi wonimo julnude so tawi mo wawi townugol seeɗa ara ko rewɓe ɓen fiya ɓe anndanoo fewnderi ka feññinde amma kan sika suuɗete ɗon ɓe foppi ɓe fota ɗon mo be janngana e hoore mum ko ɗaɗi on tino duwa janngude sellina janngin o haray naawiide worɓe ɓen juulay jannga kañum ɗiɗo suuraaji reɓɓen kañum juulay jannga fatiha tum aray ɗum ɗon kadi ko faljere jama o ɓe juulnira no worɓe ɓen juulirta noon ɓe fappuɓe programme gooto ko juuluɓa on jarama albarka yallah waɗ joddel ɓen yallah yoɓɓon joddinin ka aljanna laɓɓina golle men e sayda jasakumullah khairan awa aywa naam Cheikh Abdallah haray ko ɗo mi woni ɗen hattude hannde inchallahu haray jamaɓe ƴettaka ɓen fof no wawi yaafade inchallah on tawat noon haray jonde meɗen nde juuti seeɗa aray karba ko meɗen ɓen hiɗe gandi ɗo en jogitoto ɓe woni e tan jiɗin no fandiri ɓe pandi haray inchallah so tawi joni juma on jaaɓi haray e juma yontere hannde kadi haray ɗe wonde ceernoɓe meɗen ko radio meɗen ɗo e sayiji meɗen wowɗi ɗin haray ɗe wiyaɗan fof e on jarama yo Allah yoɓon ko moƴƴi e batte nde ɗo wakkilare e tinnare haray hiɗen gandin tina fi programme meɗen on ko duɗal meɗen laawol kisal do hiɓe hisuɓe haray hiɗen mari toon darsuji guilendema e tenen ha e alatti haray ko wona noon kadi ko duɗal meɗen laawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray hiɗe gandintina kadi ɗiɗo muhadaraji fof haray no ko page meɗen YouTube e ko page meɗen Facebook haray jama on no wawi tokkitade en toon inchallahu nafooreji muɗum ɗin heɓoto ko ɗuuɗi haray miɗe wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdallah haray mi wirike jamma fof mi waynitide kadi mi duwani kew mi torki Allah yo Allah waɗi barke e moɗon hila e simtuɓe ɗum ɗo ha e dariɓe no ɗum ɗo yaara yeeso allahumma amin ya rabbi on jaram bu ustad Allah weltono moƴƴa noon jama no weltani on yalla jiiro moƴƴiradno e laakarawɗe aljanna jaɓal meɗen ya rabbal alamin allahumma amin wa rahmatullah wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal